Boss Kevin. Hola guys, okay, kita nak tengok satu model baru daripada MHR. Anda tengok Oish. Menarik guys. Memang sangat-sangat menarik. Okay, ventilation jalan. Okay, kalau anda tengok, okay, span pun sedap, full tap pun ada. Okay, visor yang tajam, sangat menarik. Okay, double visor Okay, ventilation semua jalan. Alright. Sangat-sangat menarik guys. Okay, saya rasa dengan dia punya span apa semua, tali ikat punya. Ini model ni akan pergi jauh. Sebab apa? Satu dia punya bentuk, lagi satu keselesaan dia. Bila aku pakai boleh nampak dia punya span tu sedap lain macam. Alright. Okay, color 1, 2, 3 plain color. Alright. Design pun menarik guys. Okay, design ada dalam 4 design menarik. Okay, menarik guys, menarik. Wah. Okay, cantik. Okay, ada saiz kecil, besar semua ada. Sangat-sangat cantik. Span empuk. Okay, very nice. Okay, bang, kalau tak ada ke yang material lain? Yes, material lain pun ada. Barang sama, tapi carbon. MHR punya carbon guys. MHR punya carbon. Kalau anda tengok sini nampak tak? Di bawah visor pun ada satu potongan tau, untuk potong angin ngam-ngam dia nak masuk. Okay, sekejap Wah, dia pergi zap. Sangat menarik. Okay, ini carbon carbon. Okay, semua dah ready stock dengan kita. Alright, datang cuba dulu. Saya cakap mesti anda akan goyang dengan keselesaan dia. Alright, itu saja Bos Kevin. Ciao.